fena uma ya sunga ya tusinga na Leaupepetele. Uia na fonga ina na fonga na tua. Ele tumaso. E vos que me olha cango por fena uma ya koi. Singa como ya kala kiki ya, amen. E vos que me faça motor, me fa pegar por fena. Ya Reila ile tua. Sunga ya tusi. Leaupepetele of Kapeneta tanto Uganda here, the Assembly of God in South San Francisco. I've time for the tour and the use of send now to put file la to normato marica. Io te parlo now io non faccio solo ma tu hai in America. Io non connect fantasy ma fai lo io tu. Io non fai lo lei uso e te lo tu fa fine in normato mai in America. Io fa ma io tu e la fa fonda. Ina na huku ilei au onea shafi. La manto sauni na grupo olá grupo é Bahia é ola e ele manda é magia e tamata é magia e tamata amato falo mosta amato magia e foi a minha Kapeneta família sama falou muito louco sarà ustada e la outra la ofioca o lote o logo e se li asso e otiaco io le asso e fanno autottare la upulerie e vai la corona. O vostra matta padea, o la vostra matta fatta va, o la vostra matta battivo, e o guarda au, e va la agua mosse, e va la agua Jeremia, e va la agua Joshua, fa nanna lo mut. Tata aina I upu falenga ya ile kanyo fiela upu e fani ni falenga la upu ile fani tino e falenga awai tata ya imata ule ola e fafa after ile ya no watu ina mai umeauma tata la ke fa be atu leli ya foya I all love us about the Leaupepetele of the time family and follow love and Messiah Fana Kapeneta family Matuai Malay Momini Sili Lagona Manekali Sia Sagan Tabi social man. Be your oil on Jesus. Amen. Amen. Hello, mana matarocks metai tatu ai. Suma metai mana Kapeneta. Oh, my son. Ali. Io ho detto questa carara cuore pena che fa piano o che fatta lo faccio gli angeli ne sguaffa isso resta rock sguaffa lei ora ita ne sguaffa lei tamata tanai ita ne sguaffa lei ai poporati e che sono lei resta rock
Agora que estamos foi esse na mata, não é que ela foi lá na mata lá na pedra, tá na mata e tudo lá, né? A sua maneira tá na memória te olha, né? Tá aqui. Sonhei. Leva sonhei para não botar Kapeneta. Leva sonhei para ir aí, leva sonhei de calecia. Leva sua. E na para mais a tua puraia ona oi Leaupepetele ona não folea oie aleluia e mais sai opa le solo fini Ya que cambiar, como que por aí que olhar
Praise the Lord. Leo maombi kapita na kidaa kamay asal fine tu tamu yo. Asal romo nare mula bita. Oleh peken. Asal peken buat filaba ya apa ya raya ya kerjanya mau. Afala romo oleh peken unas ko ina. E barco sama bolsa. Ela falou coração de Europa. Ei, lele peken. Sumai no sumar koi ma fofo o ya ganda. Ei! Sumai no sumar fakela. Oi! Kaudai! Papade! Wama bia ye como ye. Yok. Yok. Eloi. Ao pepe. Ao salpete, sebagai main kalau kesema ayu, lete ayu mereka kesal. Akan kusmaya, mereka kufai kawina. Waktu aku fafine. Haleluya, haleluya. Maiwa, salpete, mereka fafine. Ao fafine fafine, oh biara tadi. Wau mana kau ofu, pemain ofu kingo, ofu tekele, bapak aku pequeno. Orang buena mei, orang buena capita kafai, loma ya tema kau. Pai mau bapak aku mele, saya capita. Saya powerful mo kamaki. Saya powerful mo makoaina. Saya powerful mo loaina. Saya powerful mo rekarisia letu. Lord mele woye. Hey, woki. Ai legalo. E mama kuo le lofa. E legalo le amale. Eroi, iko como le ainda, e mangam dia sao, itapicha iko como le carecia, kako verão, a qual deixa, no lá lá, porque loi, e faz lima capita. Yang tahu mereka yang kau bermaafkan lagi nggak suira kau maafkan. Mereka kurus selau tinggal. Ekor pepa dengan tinggal kapita. Yoi, ele orang kemakan itu. Ayo kapita kan. Masui, enggak faham, Cina dia, oh mawinga, makan macam ofi, off, sasui makin lima tu komor makuai, emalua bungu, kakana, dia faria dia. Ela tinha campaua. Ela ia manue, pero manue fao. E manue lilo, ai mafaien, mamalo losia na aula pivakas. Glória Pai. Que capítulo é como você está nesse. Aleluia. Que capítulo é como é. Suyakuleo, ofo le loko mawalalo, ofo le ana manu,
whakalong wai mili tapita. Kino kay niya pisaway. Ingay me paimogi. Akan kasipo. Ako rin ang mili mo Kapeneta. Kaya mo yan. Kung mula na ko sa'yo ng tiyo, popea. Kasi ako, ofay ako na yamin. Amin ang daw siya, may mininayan Diyos kakihol makufa. Awo mga sawiyan ko, ikimboy ay kasi ko. Makuulay, ang lakulit ko, Allah. Ay budi, ay snack, ay bayi. Kasi nakinagkarkan mo, minakatingin ka mamili ko po. Bukang fay siya walay, oo, si ay may ayaw ito. Kaya iyaw ay may pagkakapaw, kung iyaw ka mga tayo. Ay kapung niya mafik ko. Mama ka, ay ako. Bukang ano mo rin. Praise the Lord. Ako ay tulungan mo. Ako kay. Kisong-song ng paliyak, kung akakala. Wala kaya mo malalayan, may mamongi man may wala mang kakirpali. Hindi kay nga ako dali. Ito spray ka pa. Ito sa kabay, ito po rin sa pagkili. And I let down my heart and Lord, thank you. Thank you, Jesus. I want to bless this God. Because what? Ele foi a mim e eu papel tenho Kapeneta. Ele foi a mim e eu papel. Olha aí meu Kapeneta. É uma faia mim o papel o amor está cantando. Aleluia. Será ainda o letua. Cacauainga. Epa eu não fai. E mga mien kapitra e como né. Mga mien se mafukaba. Nangakelepa no mo ada kangako bibe. Posisi lo maleo ko. Pela no ma so maleo se faya makoai. Pawala kakari kakebalia nangaka. Praise the Lord. Pasal mo faya. Ne makolo. Ay palo mo kike ande akaka. Smile, not smell, smile. Praise the Lord. Amile, beaka, eauleia. Praise the Lord. Ile ngaka eaulele poli. Ako eaulele mamio. Wai aku ako leangan kamu perginya, aku pak ame-amenya, esok aja, poli nggak leambil. Praise the Lord. Ini fakta toreka, fakta toreka mile. Thank you so much. We miss you. We remember. What are you doing? Good to me. Ayah suing orang, ayah bayar of people, dia lebaran kapan ya? Macam mana tu sampai ngaku ilai? Sampai ngaku ilai kades. Apa yang fesi tiba sangat dua ini. Hangin apa yang sampai main? Orang bukan mengaku milih kalau apa yang ngefoi. Leaupepetele kau si ilunga afu o mine mafaya hawa o inga kamaiki mafaka mo inga mafichocho wangi tunga ofu marala si ilunga na mangkua la mangkua na oke kakoa mangkua lele yo la Kapeneta
Ai upo I ona o mai tiki. Ka ukara na poko so. Mai fai upo I ona. Ua whamanuina le mai a. Ua take e mo. Ua muti le kata. Ai ni mai. Ua mausia mea tabe. I le mai e. Ai upe fitu fai mai. Ua toi foi atu le fuefu I le ele o le mena fai. Ai toi foi le anganga I le atua. Le mea na foa ina. Ai le roro. Karo fai. Tama ua. Whamaruina le mai ario. O le mai ario. Ne kua I. Ne kua lo. O le ua ola leo le kingo tamaka. O ke le fo mai a ke wharo ia. Kamo po I le ua whai makamo I vai le wawa. A war kama nganga I lo wona maro wona. E whai keke maka. A ka fo. E le somana mia le wawa le ka ua le. Mai a leo. Na mai motu luar mai a leo. Le ka pura mai o maka. E whai keke maka. Le mai a leo rana le iai le maro si au man ka maka. Mai oi, a moku lo lima e ke ola. A moku lo vai e ke o mai a ke ola. Ya moku foi no makos. Vai vire si maka e ke ola. Ya moku foi no kaiwa. Wa ki pere si mafinga ka lo ino wa ka pere si. Wa ka wa me. Le lan ka ni moku. Ana, ka moku ka ni wa ki pere si mafinga wa no ko wa. E ke ola. Ai moku lo mai ario. Wauma. Wauma le ola. E karo fai fa. Karo fai ainda. Le ainda ka pega kala ainda mele. Karo fa le karasia. Le wa ka kia I wa moku le mai ario. Amo mai maka. Karo fai. Le mai ario. Saola I le papa. Karo fai le mai ario. Saola I le ai. Oso. O korange. Karo fai le mai ario. Sa fe soangi. I va e no le karis. Wange. O le alo mangaku I aonga pea. Le ai wa pai le tinga malo le. O le momokua le whangau, o le momokua le ainga, o le momokua le karesia, o momokua le atua le mai ari. Ko lori, me lelu, kau kala leo, le potu solponga ni vai eli. So se vai eli ai, ei na masing. Me kawa, o le masing e pili ai. Ei le mercate o le pakeke. Ei le mai ale. Mai marosi le. Le feme o fa maluino le mai ale. Ei mai povo. Ai mai o moto. Le mai ale. Awame. Wakai le aulo. Wakai le aulo. Tony, Yeki, Raymond, Taylor. Le ainda, le carecia o caído. O caído, le aulo, primeiro aí pro aulo. Acho que vai, o mamãe morre ele vai no mundo. He teach you God.
Put God first. If you want to see your parent in heaven, stay, hold on. No matter what situation, hold on to Jesus. Don't let me go. Hold the cross. Believe the cross. Walk the cross. Until God calls us. Oh, two things we wait for. Wherever God called us or Jesus coming back. Take us. Take the church. Not the people don't know that. Kosawin. Ilektotok sa may manuel. Lelewakai. Karufai. Awakai. There's no way you can put together. No matter how you profess, you feel, you can get inside this over and over and over. We cannot put together. Because we brought Oh, may pakitaw din. Mga biro, di ba?
kako ele mamir soso. Hallelujah. Kalova. Matter of fact, perfeito. What I thought he left with. Ele bear a fire. Cara kingo. Aya apikaila le mai koko. Aya le mile mo ile mai ko. Waleba. What I thought ya to le. Le bear ma fome. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya me se pati bi le. Masa kutabu, praise the Lord. Bekau, kakoi foi lumari kusia, mana? Apa mau mahu famu kita lori? Kami uti na uti alato tan. Sana lua ya tapit. Safai ofu me ofu tino ofu tete. Eke lo ofisi. Asia le me le fai lo ofu kapita ora. Awa ko le ko ku fa ye mai. Wo. Te no e pi fa ma mai de na lo. Tusi. O vinga mal tamate a lo fo moni na te. Lue lenga lue falia ni lenga lue falia ka ko ne ke ni na kasia ke ni ko sa ka sa me me ai fe awa ro por makelo amale ai ave le ora me fe ai so mo ke la pa ka kasia se problema ko sa ele fa pe ngata pi he give away. Working hard for the other people. She help for the other people. The question, what about you? Are you help to the other people? Or you created by yourself? Praise the Lord. You must to share. You must to deliver. Salvation. Let's lei. What time? What see? Safai mafala. Safai mai. Safai lui le bae ma le bae ma le ka. Eu mo ma se. What? Praise the Lord. Lu lela wala ka peka ko malo lela uma sana. Amo ko bla ma le yo ki se lu. No inga ko ise si yo ki pe ko pe fa fo pe di ma bla ber ke bikas. Na ka ma. Hallelujah. Kapeneta. Lo humanos kofu aka komo le winga le usole mako maro sino maro o fola makufa ferrai bile kapeneka le ai maro sino a bile le ai awana e fica mai lá fare mari que ler ma bile ole fai langka praise the Lord amawaruma ole ka mo fai e kuku mai lalo le loko langka kam fai e mai lalo se yo langa lu e fakasia so ele fai mo fiela nga mile le sa fai le uso le mako. Organ kaya fai mo fi. O que ma ko ai no. Vai aso il causa kene.
sekarang kalau mau kaya mau plannya orang melawan. Kalau main terus nak kalau main orang tahu. Orang yang keke wala kake mafakia no kalau. Kalau kako me apa pengi, mau mafakia le no. Ya hoki dah apa? Ya dah. Lan malu. Lan malu family. Oh melan lah. Orang ulai ya sama kelak. Orang ni ya dia fanga memang. Apa lo mai lo usung ni. Oh boleh mafakia le hoki dah. Lepas mau dia fama apa. Ele ko mga dia tu me pakai. Wai lua meu que ma foi por na alva kasiman makwai ya la alva kasiman. Rest the Lord. Kelelan nada. Sa fayo bini. Fayo. La kan fast ko sama mo. Ngan sa. La me ay uwa kasal dalo kapit. Ke lolo nama fayak ko mili lela wan fa ba ka mili awe ke o ke ma ko ke o. Praise the Lord. Mantu sayo. Bobo. Number 5 ko lo suta sila fa. Tayo sesya. Fala. No famkana, ne makao mo yo, kono le me ngai. Me ora ando tono yo, ora mapio yo, ora ki ngai no yo. Enga wan mo fa ko ka. Enga wan. Awan me fa me yo, ko fa mo le to mo yo. Ai na ko fa usaka. Sini aku lepo, saya kan kena mengo fair korban, mengo lagi osialo, pulang asialo fair korban asialo. Awal kamera ini saya mengo, oh Yesus mengo kako king, orang man lagi, asal kamera saya mengo, fakir, awal ini masih mengo sorang kamera. Yang saya sawaya aku maka wafangan mabe aku kalima warfa. Yo ara foi ver lá marco ara que fala na minha mãe foi mexer conversar ali o ar era foi bem mas pus pai oi mesmo uma lei não ficar eu mulher porque a marca safria lá saola eu lá sao sapali finga ngano le tua la ma fisina ko ia foi le ko ya sa kanga fa misa o fe ko right power le ko me le ko nga ka fora la ka fa me ia le ko ka fora wa ka li ngale yo ma ko proud le tua ya yo aya ka praise the Lord asan fa sa ho le mo ri ma la ko fa fi on muy ya praise the Lord. Hallelujah. Ano? Kiro, magkara ko semua na magkuha ka. Kara. Mau fiat pa. Para singan niya family. Mau fiat pa ya yung par family. Kuha. Laki yele pa. Laki sweet. Laki kapay ay. Yung malo ay na malo. Fale. Kilo. Ay na tuwa yaw. Kipir ko yaman, kama oil. Yang ada firman itu sesahan, terus firman fang. Itu lah buat piang gelo yo, siu dia, mak tahu ya. Kalau mak dia yo kalau, fikir muka berfirman, ulangan berfirman, main ang fangau, wakamau aing, wafiku, apa boy, kau dua fikir afe pombi lima salawa asi au e fi ake wa kele wa kamau ai
Kua kama. Me wakakala o. Ilusi. Eu sabaria. Ototo. Pakeatu. Leaupepetele. Mau sawa elese. Mau sawa elese na. Tama. Ouro. Okay, ko foi ko elese. Ai ngore tu. Ai oi ngano le tu. Ye pue fai le mea, fa con le cavale, fai le mea. Ai la nge. E o mai la nge. Ele ai ma se mea. Ta ke o maka. Fai mai le yo. O ke ko fo ya tu ya ke o. Le ai ma se mea. O le mea le. Ele fa ku mai la mai. Vai e fo i mai. E foi o que avisi. Yoba, ia fama no wina, não sua fama. Ele vai no vi. Agora o massa no campo é lua. O mercado do povo mais yopu. Ele cai na vai. Mas venga na faia yopu. O papala. O fane como. O que ainda eu no campo como yopu. Foi mais uma fetua yopu nessa uma história boa vai. Fama Marco, oh, I just found out about on Facebook. Oh, I'm 24 years old. I thank God for that. I am eating. You want to fix your food, or the bunch of food. Praise the Lord. That's what I think in our quite a home soon. I'm still young, huh? Right. I'm looking good. Right. I'm looking good. Praise God. Matter of fact, I will fight back no. I can't go far. Can't get it. On my walk, all along the street. I praise Him and I humble myself and say, Lord, we thank you for too many years you've given to me. A lot of people. A lot of my friends will not make it back. 65 years. Some people die at 60. Some people die at 55. Some people die at 25. And I'm living 65 years old. I say, Lord, thank you. Thank you. Thank you so much. I say, Lord, I promise the rest of my life, Lord, don't leave, don't forsake. I follow you. I want to use my life to win one soul. What the Bible says, one soul, and enjoy heaven. Fai partir de lang inaangakas. Ano ba natin ano yan? Hoy ka. Hoy mulma. Hoy taray. Hoy fai umon. Kasya na. Siya sumako. Kamay ay ang isip. Kaya masya ka. Ang so kafe pa ayaw siya makapo. Praise the Lord. I didn't know if it's a candidate, right? Jesus loved you. Jesus loved you. Yung kakula ni Papa, Jesus loved you. Pakila ka. Lama magkwa na maukwa na kakapapya. Eh, siya nung pula si Fong. I
I said, and I ate it, man, and if I go fear yayo, Kapeneta, Karofai ya oedos. And if I go fear, Lolo, I am a family. So I took my wife there. I took my wife there too. There was no focus. Ako fail I. On fait le mal à moi. Mais enfin, on l'a dit pour coucher là, on est couché pas coucher. I see you in heaven. Aku ada makan moi. Mais elle va faire que je fais chocolat. Mais faire le chocolat, elle va mettre mon moment ici. Praise the Lord. I got it. I talk away. But I stop in I'm so sorry. Sa fai mata sa tu off. Off to tell you, off it. The ain't Billy. I don't fire. Asu, William, doing, doka. Wangish. Wala ay sa tapit. Mga amiya tapit ay tono ay. Mga amiya ni tapit ay kung mga amiya sa tapit ako. De carecia. Mga amiya tapit. Mga amiya tapit ay tono na mga mali. Asya, yang pe pape lima. Kalau kau kalau berkele, peong tapit. Sweep ya forma kamat. Dengan dua ngomong, dengan dua varian. Ele vai me enfrentar amanhã. Pode mostrar o pode molestar. Vai botar pinta e fala no lago e entra na toaleta. Como foi aí? Logo não viu. Ele saiu aí e está pinta. E vai me falar no lago. Ele está no lago. Fala. Okay. Be strong. Your uncle is not good at English. Because I'm stupid and broken English. But I don't care. I am Samoa. I thank God for using me. I don't want to judge you guys. No. Pray together. Get out. Get there. Take. So go to your point, my to you know what. Nephew Dave, you're not married yet? Do I have a girlfriend? Okay. I love girls over here, right? Oh, no. Your uncle's over there, you want? Uncle, do you have a girlfriend? Yeah. Give him a phone, come to us. It's wrong. Hold God first. What the Bible says. Seeking God first. And everything add into it. Ain't crying with your friend. Thank you. Praise the Lord. Whoever need help, you know that I'm going to service. You can call me. If you're not answering, if I'm not answering my phone, means I'm busy. Praise the Lord. Lord bless you. Familia tua. Good get him a good God and familia tua and Yeshua for Yeshua. Amen. Usinga na tele mari ukureli. Amene mesa popo. Thank you, Jesus.
Ani o tātou se isi vai. O tātou mawhtana. O tātou vainga I le nei whiwhi. Lo nisi o tātou vainga o lo mapea o. Tangi mai ala. Lo mole mai ala tō mawhaama. I tātou ainga nisi fo tātou mawhtana nei tu aso. We have a family member of our family that living overseas. They can't come, but they send their love. There's a video we're going to show you. You see them, they're going to send their love. If that's all after they feed. And I get there away and I'm only 2 hours. You know what I'm afraid soon I have to see if I'm a talent. You're not my friend to your baby. Malisume ya Kapeneta. Ila ngavaa maripoto nufoi ya ile tuwa. Mbese ningalwenga lenga mpahia ifama ino langu. Eleto yese bile fapena. Eleto yese Kapeneta. Langa ole aoti le toa Israel, le toa Hebrew. Nega natangi ya isa ule kumalungo kilipo. Amaina na whakuma o mai toa o mai mawai au pēma ki tau. Aoti la toa pēma. E whasua welea na pēma. Matangu watasi maia. Ranga wāma e potoma malama ni nga mei le toa ya Kapeneta waki. E ngā rungu e na ua le whaiwa ngā runga le toa. Te lo foi e isi si te ngata e tula mai. God will call you, God will use you. But the Holy Spirit is working, the Holy Spirit will keep you. I know for sure and guarantee God will use all of you guys. As long as you submit your life to the Lord and try to stay truthful in God's word. The Holy Spirit is working. The Holy Spirit is moving from the beginning until now. Guys, the Holy Spirit wants you to be used. He's going to use you in a mighty way. God will, use you as an instrument for His will. And I know for sure. There is a purpose why we are here. God's going to use you guys, they are going to lead. Big Tiny, talking you ready to show that? The video? Okay. Now I'm going to talk about fear, but here I'm going to talk about family, and I'm going to Cecilia. I'm going to talk about more in the video, and I'm not coming more than a person standing on the wall. Now, okay, Rona, I'm solo, I'm going to talk about everybody will have testimony. You say a lot of things about the relationship with Pastor Kapeneta and his wife, his beloved wife, Lily. So, I'm going to stand on the wall. Because over here, I don't think you can do it over here. They off. Because sometimes we say a lot of things, but I wanted to. If I could stand on the way for you, tanto good, tanto amen. Amen. Io tanto fulana non ne temi na tanto matamata lo video. Mua ona o moli atu le mātou whātālofa. Ma mātou mo o ngā lofa ia te o tau umalava.
E whaatalofa atu I le paia ma le mamalu o le awhia ua potopoto. Ono o toe sauninga o le whawhiangainga ia Kapeneta le Leaupepe. Malana mana mea le whaltua ia Reila mi le tasi le Leaupepe. Le susu I le taitai lau sunga tunga sala ma le whaltua ia Julie. Mātou te whaatalofa atu. Whaatalofa atu fo'i I le suai sunga I whawhiangainga ma o tō whaltua. Whapele mamalu Samoa o potopoto. E, whaapitoa fo'i se whaatalofa I le mamalu le kale sia pele a Kapeneta mamile I o tō paia ma o tō mamalu. Ia whaamaise atu le tua ia te o tō. I o tō finangalo maftia. Our love and greetings to Kapeneta and Mile's children and their most loved grandchildren, our nephews and our nieces and your spouses. We send you our love, our condolences and our deepest respects. E whaatalofa atu fo'i, maofu alofa atu ina yo matu ainga, our Tasi family, and our Talanga family. Ia whaamawhanawhanatele atu le tua. Le alofa o le tua ia te otou I o otou loto mo otou anganga mawhitia. Ai me se fo'i le paia I ainga o le sunga I le whawhiangainga ia Kapeneta I o otou sā mo otou whainga. E ui tātou te leo whiangai ma whesangai Moto e sauninga o le whawhiangainga malon whaltua. Ai, tari tonu le manatu o loo tātou pesa ngai. Ia tātou tau sanga I luma o le tua soifua. We are the Tasi family from the South Pole of the globe, from New Zealand, from Australia, and from Samoa. O loo ingoa o whalewhia o li Tasi e Sarah. On behalf of our auntie, Roini is here with us. We the Aukuso and Fuspala Tasi children and families, and also Tasi and Pasengi's children and their families. We are here to sing for you and then to share some few words with you. We're gonna sing a song now and I hope that you will be blessed. Thank you. Tina upea
Otema fire mea bebe fu na mai levile le bati e olire va umatia nella fuma moi le fanua Fia, oh, ele mafai, ona suria lo naona ya oe, o te malosi, na luepea, tatalo. We are honoured and privileged to have in our Tasi family Pastor Leaupepetele, New Zealand Order of Merit, and the Superintendent of the Assemblies of God in New Zealand to bring a word of comfort and encouragement to us all. Whaafetai. Atalofa tu le suafo Jesu Kiriso le Nazareta. Greet you in the name of the Lord and pray that God will minister to you our deepest respect to Kapeneta and Millie's children, deepest respect to the families and to the church. Angaleria tu le ka le tu le kalesia le ngata ileo ta yol matanga luenga ya America ia fa peona fa maisia tu le tua yo to fina ngalo mo to loto. Just want to share a few words. I don't want to belabor your time. Just want to share a few words about death. Maltala tu spaia wa tofia tangata umai tasi lo la to woti. It is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Maltala tu spaia wa tofia tangata o le tofinga o le tangata ola ina eoti. A living human being is appointed to die. We are not appointed to be here forever. We are appointed to death. And the Bible declares that it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Here in life we live with appointments. We have an appointment with a doctor, we have an appointment with a lawyer, we have an appointment with our hairdresser, and our appointments down here can actually be postponed. You can postpone your appointment, you can delay your appointment, you can actually cancel your appointment. But the appointment with death will not be postponed, it'll not be canceled. You can't put it off. It's already made. It's already set. The Bible says that all of our days are written in God's book, and the days apportioned for Kapeneta and Mille has come to an end.
Their appointment is made. Heaven is waiting because heaven made the appointment. We can't delay it. You may want to delay it. I may want to delay it. You may want to cancel it. I may want to cancel it. But heaven's appointment are not delayed, neither canceled. And it's their time to go. And let us have the grace of God to release them to go. Secondly, the Bible says it's precious in the sight of the Lord when a saint dies. Esilisili lumole tua, esilisili le manatua le li'i, le otio le tangata miotua. And today, in the mind of God, it's a great, precious day today. You may think it's a disaster that a husband and wife have gone home together. But in heaven, it's a precious thing in the sight of God. They were together in life. They were together in ministry. They are now together in death. They are going home to meet their Savior, to meet their appointment. And in God's eyes, it's a precious, precious day today. It is precious in the sight of the Lord when the saints of God come home. O se aso e matangofie, o se aso e ula, o se aso e suamalie, o se aso e malamalama. Today is a day that is glorious in heaven. We can't deny God that pleasure. We can't deny God that joy that His children are coming home. It's a precious day in the sight of the Lord. The third thing I want to share is the Bible says the last enemy that shall be conquered is death. There's going to be a day when there'll be no more deaths. It'll be conquered, it'll be destroyed forever. Mila and Kapeneta are not lost to us. They're just going home. They're not lost to us. One day, we're going to see them again. And when death is destroyed, we'll be together forever. But God bless you. God minister to your hearts. And God give you grace. Mamile yang le yatu le tua ya teu tau le yatu le tua le kalesia, and to Pastor Tungasala and his lovely wife Julie, our condolences. God bless you. Amen. When you finally make your entrance to that city of jasper walls and bright golden avenue, as you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrived, there is so much to view. After you've been there 10,000 years and a million, maybe two, just look for me, for I will be there too. As you go down your list of firsts, there's no question you wanna see your loved ones there waiting for you.
realized when you arrived, there'd be so much to view. After you've been there 10,000 years and a million, maybe two, look for me. For